Ingabo z'ibihugu bigize umuryango w'ubumwe bw'Uburayi zahamagajwe ngo zinjire byeruye mu ntambara ikomeje kubera mu burasirazuba bwa Kongo kugira ngo zifashe igisirikare cya Kongo FARDC kwirukana ngo ingabo z'u Rwanda ziri mu burasirazuba bwa Kongo mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Ibi byasabiwe mu myigaragambyo ikomeye cyane y'abakongomani yabereye mu murwa mukuru w'igihugu cy'Ububiligi Bruxelles imbere y'ahakorera inteko nshinga amategeko ya EU. Ibihumbi by'abanyekongo n'inshuti zabo batuye mu gihugu cy'Ububiligi bakoze imyigaragambyo ikaze cyane yitabiriwe n'ingeri zose, abakuze ndetse n'urubyiruko. Bahamagariye ibihugu by'Uburayi kohereza ingabo mu burasirazuba bwa Kongo kugira ngo zibashe guhashya ingabo z'u Rwanda ngo zibarizwa mu burasirazuba bwa Kongo mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Intambara mu burasirazuba bwa Kongo ikomeje gusya itanzitse. Abarwanyi ba Wazalendo n'igisirikare cya Kongo FARDC barigamba guhitana abarwanyi benshi cyane b'igisirikare cy'u Rwanda nk'uko babitangaza. Iyi M23 idacika intege ku mirongo y'urugamba ikomeza kuvuga ko idateze gusubira inyuma, kabone niyo haza imbaraga zingana zite zije gufasha Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo. Aba baturage bari mu myigaragambyo karundura basabye ibihugu by'Uburayi kuva mu byo gufatira u Rwanda ibihano, amagambo gusa ngo ntacyo avuze, ngo icyo bakeneye nuko hoherezwa ingabo z'Uburayi mu burasirazuba bwa Kongo zikajya kuvudukana ingabo z'u Rwanda ngo ziri ku butaka bwa Kongo mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Leta ya Kongo ishinja u Rwanda kohereza abasirikari ibihumbi n'ibihumbi ku butaka bwayo gufasha abarwanyi ba M23, ibyo abategetsi b'u Rwanda bahakanira kuri, bakavuga ko igihugu cyabo cyafashe ingamba z'ubwirinzi gusa. Bwana Felix Antoine Tshisekedi Chilombo akomeje guhamagarira ibihugu n'imiryango mpuzamahanga ikomeye gufatira u Rwanda ibihano bikomeye kubera ko ngo rwashotoye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu buryo bw'indengakamere. Ibijyanye n'iyi myigaragambyo ikomeye yo gusaba ingabo z'Uburayi kwerekeza mu burasirazuba bwa Kongo kujya gutanga umusada wo kwirukana ingabo z'u Rwanda turabigarukaho. Nanone kandi ku rundi ruhande M23 irashinjwa gushimuta abarwayi umurwa mukuru w'intara Kivu y'Amajyaruguru Goma. Iyi M23 iyobowe na Sultani Makenga, Bertrand Bisimwa na Colonel Nanga irashinjwa gukura abarwayi ku bitaro, ibita abagize igisirikare cya Kongo FARDC ndetse n'abarwanyi ba Wazalendo bagashimutwa bakajyanwa ahatazwi. Abagera ku 130 bamaze kuburirwa irengero nyuma y'ibitero bikomeye cyane byagiye bigabwa ku bitaro bitandukanye mu murwa mukuru w'intara Kivu y'Amajyaruguru Goma. Ibi byose tugiye kubigarukaho aho muri mu bice bitandukanye by'isi. Turabasuhuje tubaha n'ikaze muri iki kiganiro. Turabibutsa gukora subscribe hepfo gato iyo video murimo kureba, ubundi tujye tubana mu biganiro bitandukanye tuzajya tubagezaho buri munsi. Kuba intambara ikomeje mu burasirazuba bwa Kongo, igisirikare cya Kongo FARDC n'abarwanyi ba Wazalendo bahanganye bikaze n'abarwanyi ba M23 bashinja gufashwa n'igisirikare cy'u Rwanda RDF. Abaturage ba Kongo bari ku mugabane w'Uburayi babona ko igihe kigeze ko Uburayi bwohereza ingabo zabo z'inzobere zikajya gushushubikanya igisirikare cy'u Rwanda kigakurwa mu burasirazuba bwa Kongo. Abanyekongo bagera mu bihumbi bagaragaye mu myigaragambyo ikomeye cyane imbere y'ahakorera inteko nshinga amategeko y'umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'Uburayi i Bruxelles mu murwa mukuru w'igihugu cy'Ububiligi, aho bavugaga ko basaba amahanga gukoresha imbaraga zose zishoboka ngo u Rwanda ruvana ingabo zarwo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nta mananiza. Leta ya Kongo ishinja u Rwanda kohereza ingabo ibihumbi n'ibihumbi ku butaka bwayo kurwana ku ruhande rw'abarwanyi ba M23. Abategetsi b'u Rwanda ibi ntibabyemera, bavuga ko igihugu cyafashe ingamba zo kurinda imipaka yacyo. Mu rugendo rw'amasaha arenga 3 mu mihanda itandukanye igana ahakorera inteko nshinga amategeko y'Uburayi yari yafunzwe kubera ubwinshi bw'abari mu myigaragambyo, aho amashyirahamwe mpuzamahanga n'Ababiligi bamwe na bamwe bari bitabiriye iyo myigaragambyo yateguwe n'amashyirahamwe 9 y'abanyekongo aba mu gihugu cy'Ububiligi. Aba bari bariye karungu bakomeje basaba ibihugu by'Uburayi kohereza ingabo mu burasirazuba bwa Kongo zikajya kwirukana ingabo z'u Rwanda zikava muri Kongo. Iyi myigaragambyo karundura yabaye nyuma y'uko leta ya Kinshasa itangije gahunda yise Congolaise Telegram,
aho bahamagarira abanyekongo aho bari hose ku isi kujya mu rugamba rwo kubohora igihugu cyabo, kubarwanya intambara bashojweho n'ingabo z'u Rwanda RDF. Uretse amagambo atyaye cyane yibasira u Rwanda n'abategetsi barwo ndetse n'igihugu cya Luxembourg giherutse kwitambika ibihano by'uburayi ku Rwanda, abitabiriye iyo myigaragambyo basabye ko amahanga ategeka ko igisirikare cy'u Rwanda kiva mu burasirazuba bwa Kongo byihuse. Mu ndirimbo n'ibyivugo byakoreshwaga n'abo bari mu myigaragambyo bagiraga bati dushaka ingufu z'abanyaburayi aho byahereye ni kera. Iyi myigaragambyo yari yitabiriwe n'urungano rwose rurimo abasaza, abasore n'inkumi ndetse n'urwaruka cyangwa se urubyiruko. Yari ikaze cyane. Uwitwa Suzana w'imyaka irenga 70, umwe mu bitabiriye iyo myigaragambyo, yagize ati hakenewe ingufu, amagambo ntagikenewe, turiko turaribwa, turimo turicwa n'u Rwanda. Rero ibihugu by'uburayi nibikoresha ingufu za gisirikare mu gukura abasirikare b'u Rwanda muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kandi birashoboka. Uwitwa Fisto w'imyaka 36 y'amavuko avuga ko ibiri kubera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ari akaga kandi ko bitihanganirwa. Yagize ati hashize imyaka irenga 30 havugwa amagambo, ariko ntibikunda ko amagambo n'ibihano ari byo byakora gusa. Urebye abasirikare b'ubumwe bw'uburayi bite mu gihe boherezwa n'inteko kujya kwirukana ingabo z'u Rwanda, kandi byashoboka. Yakomeje agira ati twebwe abanyekongo tuba i Burayi turabizi ko dufite abayobozi babi, ariko ubusugire bw'igihugu cyacu ntibugurishwa. Igikenewe ni kimwe gusa, uburayi nibugerageze gutabara. Burya bigeze kubikora mu ntambara ya kabiri y'isi yose mu gihe babuzaga Hitler kwigarurira uburayi bwose. Ubu umuti ni uwa gisirikare. Abayobozi b'ibihugu bya Afurika hamwe n'imiryango y'ibihugu bya EAC na SADC bavuga ko intambara yo mu burasirazuba bwa Kongo itakemurwa n'ingufu za gisirikare, ahubwo ibiganiro by'amahoro byatumirwamo umutwe wa M23 ari byo gusa byashika ku mahoro arambye. Iyi myigaragambyo ikaze y'abanyekongo ndetse n'inshuti za Kongo yabereye mu gihugu cy'Ububirigi mu murwa mukuru w'i Buruseli, yari icungiwe hafi n'igipolisi cy'Ububirigi ndetse n'izindi ngenzi zitandukanye, aho bacungaga ko aba bigaragambyo hari ikosa bashobora gukora iryo ari ryo ryose. Igihugu cy'Ububirigi cyahoze gikoloniza u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo giheruka gutangaza ibihano ku Rwanda kubera kurushinja kugira uruhare mu ntambara ikomeje kubera mu burasirazuba bwa Kongo. Gusa u Rwanda narwo rwahagaritse ubufatanye mu by'iterambere n'igihugu cy'Ububirigi, rushinja iki gihugu guhengamira ku ruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kandi u Rwanda rwongeye kuvuga ko ibyo bihano rukomeje gufatirwa ntacyo bizatanga mu gukemura ikibazo cya Kongo. Nanone kandi ku rundi ruhande, umuryango w'abibumbye urashinja M23 gushimuta abarwayi mu bitaro bitandukanye i Goma. Ibi ni ibindi byaha bikomeye by'intambara bigushinja abarwanyi ba Sultani Makenga bakomeje kwigarurira ibice bitandukanye mu burasirazuba bwa Kongo. Kuri uyu wa mbere tariki ya 3 Werurwe 2025, umuryango w'abibumbye wavuze ko inyeshyamba za M23 zishyigikiwe n'u Rwanda zagabye igitero mu burasirazuba bwa Kongo, zashimuse byibuze abagabo 130 barwaye n'abakomeretse mu bitaro bitandukanye byo mu mujyi wa Goma mu cyumweru gishize. Nk'uko byatangajwe n'umuvugizi w'ibiro by'uburenganzira bwa muntu by'umuryango w'abibumbye Bwana Lavina Shamdasani, ngo abarwanyi ba M23 bashyigikiwe n'igisirikare cy'u Rwanda RDF binjiye ku bitaro bya CBCA Ndosho n'ibitaro bya Hill Africa mu ijoro ryo ku itariki ya 28 Gashyantare 2025, bafata abarwayi 116 hamwe n'abandi 15 bakurwa ahandi mu bice bitandukanye. Aba bagabo bashimuswe na M23 bakekwaho kuba abasirikare ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC cyangwa se abarwanyi bo mu mutwe w'ingabo ushyigikiye guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo uzwi ku izina rya Wazalendo, ukomeje gukubita ababaza aba barwanyi ba M23. Bwana Shamdasane yagize ati birababaje cyane kubona M23 irimo gukura abarwayi ku buriri bw'ibitaro no kubangamira abantu mu buryo bukomeye. Abavugizi ba M23 barimo Koloneli W'Ingoma uvugira uyu mutwe mu bya gisirikare na Lawrence Kanyuka uvugira uyu mutwe mu bya politiki ntabwo bahise basubiza icyifuzo cy'ibiro ntaramakuru by'Ubwongereza Reuters cyo gutanga ibisobanuro kuri iki kibazo bashinjwa cyo gushimuta abantu bangana batyo mu bitaro bitandukanye Goma.
M23 yafashe umujyi wa Goma mu mpera za Mutarama muri uyu mwaka wa 2025 kandi kuva icyo gihe yateye intambwe idasanzwe mu burasirazuba bwa Kongo, ifata ibindi bice birimo umujyi wa Bukavu, umurwa mukuru w'intara Kivu y'Amajyepfo. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, umuryango w'abibumbye n'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi bikomeje gushinja u Rwanda gushyigikira uyu mutwe mu buryo bukomeye. U Rwanda rushinja ubutegetsi bwa Kongo n'abafatanyabikorwa barimo n'umutwe wa FDLR n'igisirikare cy'u Burundi kugerageza kurutera, ibyatumye rukaza ingamba z'ubwirinzi bwarwo ku mipaka. Nanone kandi ku rundi ruhande, inkundura z'ibitero bya Wazalendo, igisirikare cy'u Burundi n'icya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC birakomeje ku barwanyi ba M23 nabo bakomeza kwigamba ko bari kurasa bikaze abarwanyi ba Wazalendo, bari kubagwiraho kimwe nk'inzuki ku rwami. Mu ntara Kivu y'Amajyepfo ntabwo abarwanyi ba Wazalendo ndetse n'igisirikare cy'u Burundi baha agahenge abarwanyi ba M23 cyane cyane mu murwa mukuru Bukavu. Aba barwanyi barwana ku ruhande rw'ubutegetsi bwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo bari mu misozi aho bitegeye neza izi ntare za Sarambwe mu bice bitandukanye zigenzura. Mu myanya yabo aba Wazalendo ngo biraborohera cyane kujya gusuhuza abarwanyi ba M23 mu buryo bw'imbunda. Bukavu, Walungu, Fizi, Mwenga n'ahandi hatandukanye byifashe gute kuri tariki ya 4 z'ukwezi kwa gatatu kwa 2025? Amakuru aturuka i Bukavu aremeza ko mu gicuku cya tariki ya 3 zishyira ku tariki ya 4 z'uku kwezi kwa gatatu kwa 2025 abarwanyi ba Wazalendo bashyigikiwe n'igisirikare cy'u Burundi bahagabye igitero cyihuta nk'umurabyo ku barwanyi ba M23. Ni igitero shuma gikomeye mu gace ka Kalale, aho bivugwa ko bahica abarwanyi batari bake ba M23. Ni nyuma y'uko M23 yatangaje ku munsi w'ejo ko abarwanyi ba Wazalendo bari bagose Camp TV ndetse na Kalale biciwe bose gushira. Iyi Wazalendo n'igisirikare cy'u Burundi bakoze igikorwa gisa nko kujurira urugamba maze barasa ku barwanyi ba M23. Colonel Maka Hazukai w'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo unayoboye ibikorwa bya gisirikare muri Sokora ya mbere yatangaje ko bigoye kumenya umubare nyawo w'abarwanyi bapfiriye muri iyo mirwano. Colonel Maka Hazukai ati nubwo bigaragara ko hari hagarutse gutuza, habaye igihombo gikomeye cyane ku mwanzi. Umubare nyawo w'abaguye muri iyo mirwano uracyasuzumwa. Wazalendo n'igisirikare cy'u Burundi bahagaze mu myanya yabo kandi mu buryo buhamye. Iwalungu, Wazalendo iyobowe n'uwiyise General Yakutumba bagabye ibitero bikaze cyane ingweshe mu masaha y'igicuku yo kuri uyu wa mbere ashyira kuri uyu wa kabiri tariki ya 4 z'ukwezi kwa gatatu kwa 2025. Aba barwanyi ba Wazalendo bagerageje gufasha cyane igisirikare cya Kongo FARDC cyari gisumbirijwe muri ako gace. Wazalendo, FARDC n'igisirikare cy'u Burundi bafite imbaraga nyinshi cyane na morali idasanzwe ku rugamba, nyuma y'uko bigaragaye ko bashyigikiwe n'ubutegetsi bwa Perezida Felix Tshisekedi wabazamuriye umushahara ndetse n'agahimbaza musika kiyongera, dore ko imiryango yabo nayo igomba gutengamara. Hagati aho abarwanyi ba M23 nabo bavuga ko badateze kuva ku izima, ko bazakomeza kurinda abasivile bahohoterwa n'abarwanyi barwana ku ruhande rw'ubutegetsi bwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Hagati aho kandi ku rundi ruhande muri teritwari za Fizi na Mwenga haravugwa ibitero byagutse ku mutwe wa Twirwaneho ndetse na Red Tabara. Nk'uko bitangazwa n'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC, iyi mitwe ya Twirwaneho ndetse na Red Tabara bashinja gufashwa na leta y'u Rwanda yagerageje kwihagararaho ariko bibe by'ubusa. Ibi bitero byagutse by'abarwanyi ba Wazalendo byadukiriye imidugudu ya Magaja, Bivumu, Bikerere, Abala na Hanzi biherereye hafi ya Bikoboko. Muri Fizi imidugudu ya Kivumu, Biziba na Gipimo yewe na Nyagishasha naho havuzwe imirwano ikaze. Imwenga imidugudu ya Rwitsankuku na Point Zero naho habereye imirwano guhera mu rukerera rwo kuri tariki ya 4. Amakuru aturuka mu gisirikare cya Kongo FARDC na Wazalendo aravuga ko bakajije umurego mu bikorwa bya gisirikare byo kurwanya imitwe ya Twirwaneho na Red Tabara, bivugwa ko bafatanyije na AFC M23 na RDF hagamijwe kongera kugenzura Minembwe no mu turere tuyikikije. Nk'uko amakuru aturuka mu nzego zitandukanye z'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo abitangaza, ko biragaragaza ubushake bw'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'abafatanyabikorwa babo
mu kugarura umutekano mu bice bitandukanye byigaruriwe n'imitwe yitwaje intwaro itemewe. Ni mu gihe kandi ku rundi ruhande u Rwanda rukomeje kuryozwa intambara iri mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nyamara ruvuga ko nta ruhare rufite muri iyo ntambara, nyuma y'uko ibihugu bitandukanye by'i Burayi bikomeje gushyira igitutu gikomeye cyane ku Rwanda kugira ngo rukure ingabo zarwo mu burasirazuba bwa Kongo. Canada nayo yateye ikirenge mu cy'ibihugu nk'iby'i Burayi, maze nayo itangaza ibihano ku Rwanda iruziza intambara ikomeje kubera mu burasirazuba bwa Kongo. Itangazo ryashyizwe ahagaragara na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Canada, Melania Joly, ritangaza ko hamaze gufatwa ingamba zikomeye zitandukanye zo guhangana n'igitero cy'u Rwanda muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu ngamba zikomeye leta ya Canada yafatiye u Rwanda harimo guhagarika itangwa ry'impushya zo kohereza ibicuruzwa n'ikoranabuhanga bigenzurirwa mu Rwanda, guhagarika umubano mushya wa guverinoma n'ubucuruzi n'u Rwanda, gukuraho inkunga igaragara mu bikorwa by'iterambere ry'abikorera ku giti cyabo harimo n'ubucuruzi, gusubiramo uruhare rwa guverinoma ya Canada mu bikorwa mpuzamahanga byabereye mu Rwanda, ndetse n'icyifuzo cy'u Rwanda cyo kwakira ibirori bizaza. Muri iri tangazo kandi Canada yatangaje inkunga y'ubutabazi ingana na miliyoni 15 z'amadolari y'Amerika agamije gufasha abababaye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Muri iri tangazo bagize bati ibibazo by'ubutabazi mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo birakomeye cyane, kandi Canada ikomeza kwemeza ko abatishoboye bahabwa ubufasha burokora ubuzima bwabo. Guverinoma ya Canada yakomeje igira iti Canada yatangaje miliyoni 15 z'amadolari y'Amerika kugira ngo abantu babangamiwe n'ibibazo babone ibibaramira. Guverinoma ya Kongo ikomeje guhamagarira imiryango mpuzamahanga gufatira u Rwanda ibihano bikaze, aho ishinja u Rwanda gufasha inyeshyamba za M23 mu ntambara ikomeje kubera mu burasirazuba bw'icyo gihugu. U Rwanda ntirwahwemye kugaragaza ko rudafite uruhare urwo ari rwo rwose mu ntambara ikomeje kubera mu burasirazuba bwa Kongo, harimo kuba nta bufasha baha M23 bwabo bwa gisirikare n'ubundi bushoboka ko u Rwanda rwafashe ingamba zo kurinda imipaka yarwo mu rwego rwo kwirinda ko ibitero byava mu burasirazuba bwa Kongo byahungabanya umutekano w'u Rwanda. Ariko kandi guverinoma y'u Rwanda yitangaza ko ibihano bitaba igisubizo cya nyacyo ku bibazo byo mu burasirazuba bwa Kongo, ahubwo icyaba cyiza ni uko leta ya Kongo yajya ku meza y'ibiganiro ikaganira na M23, intambara ikarangira, ibibazo bikomeye bikabonerwa umuti. Guverinoma ya Kongo ikomeza guhakana ko idashobora kujya mu biganiro n'abarwanyi ba M23 ngo bashyigikiwe n'u Rwanda. Minisitiri w'Intebe wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Madame Judith Suminwa Turuka, aherutse gutangariza itangazamakuru ko leta yabo idashobora kujya mu biganiro na M23, ko ahubwo biteguye kujya mu biganiro n'u Rwanda rufasha uwo mutwe witwaje intwaro. Abarwanyi ba Wazalendo cyo kimwe n'ingabo z'u Burundi bateye impumu nyinshi cyane abarwanyi ba M23 muri ako gace. Sosiyete sivile ikorera muri ako gace ka Kalale yagize iti kuva mu rukerera rwo kuri uyu wa mbere tariki ya 3 z'ukwezi kwa gatatu nibwo habaye guhanahana umuriro hagati y'abarwanyi ba Wazalendo bari kumwe n'igisirikare cy'u Burundi n'inyeshyamba za M23 zifite icyicaro hano i Kalale. Umwe mu baturage bagize sosiyete sivile aganira na Radio Okapi yagize ati ntabwo tuzi aho bigenda byerekera, tugeze ku musozo w'ikiganiro twari twabateguriye, reka tubararikira ibindi biganiro mu masaha yacu ari imbere. Mukomeze mugubwe neza, turabakunda cyane.